of human suffering actually stems from negative emotions, destructive emotions. За тэрхи дуггүй байсан юм. Not working. Интернет юу вэ? Юунаас болж байна? The sound is not coming through. Not. Цаар халталцээтэй. За дээрхийн гигэнтэн 7 огшин айлцсан айлдуураас иш татья гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр 7 огш өгж айлж ирэхлээр хүмүүн бидний зовлон бэрхшээл гэдэг бол бидний сэтгэлд байгаа муу сэтгэлээс тийм сванисаас үүддгээ гэж. In fact, when we check so much of the human or animal too, but let's think particularly of the human suffering, then we can see it's true that so much comes from our negative emotions. Let's just think, for example, of hatred, anger and hatred. What we do under the influence of anger and hatred, what others do when their mind is under that influence, controlled. Mm-hmm. Anger and hatred. There's sound. Thank you. За энийг бид нар зүгээр л хамгийн наазахын илт бүдүүн жишээнээс харж олон шүү дээ гэж тий бидний сэтгэлд байдаг нэг уур хорслын сэтгэлээс бид нар энэ хорвоо дээр ямар их зовлон гардаг вүлээ гэдэг тий. So, for example, right now in the world, and of course always in the world, we can find many examples at different times. But today I was just again having a quick look at the news, and in Gaza, there are actually children, babies, just dying of starvation because of a hatred. Because of a hatred of one race against another. Okay, it's something maybe they were harmed in some way, but the harm that they're doing seems to be far greater than the harm that was initially started the whole sort of war, the whole situation. It's just tragic to think that through hatred that you would stop all food, you would stop all drink, and then babies and children, and of course adults too, but especially babies and children are dying. So this is just one thing to contemplate, to reflect upon with hatred. За тэгээд ямар айхтар хортой хөнөөлтэй гэдэг тэр жишээг болвол бид нар бүхий л цаг үед янз бүрийн жишээ татаж болно гэж тийм жишээ татаж гаргаж ирж чадхааргүй тийм үе гэж баг хүний түүхэнд байдаггүй хаа гэж. Одоо яг бидний энэ цаг үед тэр газын зурваст юу болж байгааг бид нар бүгдээрээ л мэдээ юмнаас олж сонсож байгаа үсттэй гэж нялх хүүхдүүд балчир бага насны хүүхдүүд өлсөж өгч шít. Идэх ундах хоол байхгүй Тэр юунаас болоод байгаа вэ гэхээр зүгээр л янз бүрийн үндэстэн яснууд хоорондоо бие биенийг уурлаж хорсноос үзэн ядснаас л болж шít Тэгэхээр тэр уур хорсол нь дэвэрсээр уур дагаварт нь ийм болж хүүхдүүд өлсөж идэж уух юм байхгүй өлсгөлөнд нэрвэгдэж байгаа ийм юм болж байна шүү дээ гэж. Тэгэхээр энэ ерөөсөө л уг нь юу юм бэ? Уур хорсол шүү дээ. Уур хилэнгээс л гарч байна. I mean, how could a mind that is inseparable from or very strong in the quality of loving kindness and compassion, this kind of mind couldn't do that. It can't bear it. It's unbearable. Wouldn't even come to the mind. So this hatred, the violence and the killing and the destruction that comes from this very, very powerful mind, very, very negative mind.
За тэгээд асрал инэрлэр дүүрэн сэтгэл байсан бол тийм сэтгэлээс ийм одоо дайн самун гарна гэж байхгүй дээ тий. Бусдыг алах, түрэмгийлэх, хүчирхийлэх ийм бодол санаа асралаас хайр, инэрлийн сэтгэлээс гарна гэж байхгүй шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр энэ юунаас гараад байна вэ гэхээр ерөөсөө л уур хорслоос гад. Нэг алж хядах, хүчирхийлж, дээрэмдэх, алахтай энэ бүхэн чинь юунаас гарч байгаа? Уурын сэтгэлээс л гарч байгаа хэрэг шүү дээ. And the destruction of property, of towns, of cities, of resources, of infrastructure, especially we can think of Ukraine, through the winter. But, they're freezing cold, and then because of the war that's happening in their country, their energy supplies are constantly hit and cut. So just this mind that's so negative and so powerfully full of hatred can do so much destruction. And in fact, again, I think it was yesterday or today I heard that Russia's just launched the biggest airstrike on Ukraine of the whole war. It's not getting any better. It's just like getting more and more. It's not just staying in the local areas where they were. It's spreading. So this just, I don't want to focus on all the bad things, but just emphasizing this mind of hatred. Одоо тэр уур хорсол үзэн ядалт гэдэг сэтгэлээс бүхий л юм эвдэр чимхэрдэг юм байна шүү дээ гэж те. Хот, тосгон, суурин газар, зам, харгуу, гүүр, цахилгаан станцууд те элдв нөгөө эрчим хүчийг үйлдвэрлэж яадаг тэр газрууд руу дайраа те. Украинд жишээлх юм бол те өвөл болоход ямар хэцүү хүйтний үйлрэлт ямар хэцүү байсан те. Тэгээд дандаа нөгөө нэг эрчим хүч үйлдвэрлэдэг газруудын сөнөгөө дэвтлээ тэмхлээд ахлаар тог байхгүй, дулаан байхгүй гэх мэтэр те. Тэгээ одоо энэ байдал дээрдэх болов гэдэл бид нар хүлээхэд дээрдэхгүй байна шүү дээ. Жишээ өчигдрийн байдлаар гэхэд Оросууд энэ дайны хамгийн одоо том хүчтэй дайралтыг хийлээ шүү дээ те. Зүгээр нэг орон нутгийн хэмжээний юм байсан бол бүр уламал дэлгэрээд явчлаа тий. Тэгэхээр энэ байдал ер нь юунаас болоод байна вэ гэд угийн ингээд үзэх юм бол ерөөсөө л уур хилэн шүү дээ л гэж тий. Уур хилэн гэдэг сэтгэлд байгаа цагт ийм үр дагавар гардыг байна гэдэг л харагдчихэв тий. And then we can go from looking at the global situation right down into the homes of society. And we know, like here in Mongolia, we know in so many countries, in my own home country of Australia, so much domestic violence. It's increasing. And then, so many women are being killed. Children are being killed. Again, because maybe, financial problems, anger, hatred, this kind of dominance, this power, wanting to be more powerful, and then pushing the women down, pushing the children down, and killing them in horrendous ways. I mean, this is all coming from a mind that is completely under the influence of hatred and anger. Yeah, so sad. За дэлхийн хэмжээнд улс орнуудын хооронд ийм болж байна гэх гэтэл зүгээр нэг гэр бүлийн хүрээнд гээд ингээд үцхэд Монголд ч гардаг юм байна лээ. Миний өөрийн одоо төрсөн нутаг Австральд ч олон гардаг гэр бүлийн хүчирхийлэл гэд нэг айхтар юм гар тий. Тэр хүчирхийллийн хор уршгаар олон хүмүүс амиа алддаг. Эмэгтэйчүүд амиа алдсан зөндөөд олон жишээ байна тий. Хүүхдүүд зовж бэрхшээдэг тий. Тэр гэр бүл дотор болоод байгаа янз бүрийн асуудал тий. Тэр нь эдийн засгийн асуудлаас болт юм уу, өөр олон асуудлаас болоо тий. Тэр юмны угийг ахаал очих юм бол уур шүү дээ тий. Уур хорслоос л болж гарч ирж байдаг. Тэр хэцүү зовлон бэрхшээл. And then with our work in prisons, we see, the result for the perpetrators, because of anger, often fueled with alcohol and maybe drugs as well, but especially the mind of anger. And then they do one action, like domestic violence or whatever it might be, something in the society. Then the whole course of their life changes. They're going this way, and then suddenly they're going completely backwards, being locked up for life. So this such a dangerous mind. We have to really get that, in our minds, that it's something to be abandoned as quickly as possible.
хорих газруудаар зөндөө явж исэн гэж те. Тэгээд тэнд очиод хүмүүстэй уулзж байгаа. Тэр хүмүүсийн тулсан юмыг харж байхад ерөөсөө л уур байдаг шүү дээ гэж те. Яагаад тэр хоригдох болов гэхлээр ураас л үүдсэн байдаг те. Урт удаан хугацаагаар уур тээж явж байгаа. Тэр нь нэг л өдөр одоо архины юм уу ямар нэгэн мансууруулах бодисны нөлөөгөөр нэг ганц айхтар хортой хөнөөлтөй үйлдэл хийгээл тэгэл амьдрал нь тэр чигээрээ оронгороо өөрчлөгдсөн байж тээ. Зүгээр одоо явж исэн амьдрал нь огт өөр болоод шорон оронд хоригдох болоод ингээд явцдаг тий. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг ахаал уурын нөлөө шүү дээ гэж тий. Уурын эрхэнд автсны л одоо гай байгаа үстэй. Тэр сэтгэлд уур байгаа учраас тэр нисванис байгаа учраас тийм үр дагавар гараад байна шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр энэ үр дагавруудыг ингээд бодхолоор за тэр уур гэдэг сэтгэлийг л нисванисыг л сэтгэлээсээ арилгах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг тийм бодол яах аргагүй одоо төрөх хэрэгтэй юм аа. Тэр зүгрүүл тийм бодлыг төрүүлэхийн төлөө л явах хэрэгтэй. And then we have the other very strong mind of attachment, which often we can think of. It starts out as like it's a craving and a desire. And it's an incredibly strong energy also. So leading to attachment. And then when attachment doesn't get what it wants, then comes the anger. So it's like this sort of pull into close to oneself. You want to get what it is that you're craving. You want to hold on to it. And then when it no longer satisfies you or you cannot do it, you can't hold it any longer, then go to the other side. You want to push it completely away. So this is how we live most of our life, actually, push and pull. If we're honest, we're following our cravings, we're following our desires, and this can also lead to very negative actions. Maybe you can tell me, what do you think? If we follow attachment, we follow craving, desire, what does it lead to? За нөгөө нэг айхтар хортой хөнөөлтэй нисванис нь бол шунал шүү дээ гэж тий. Шунал гэдэг ямар нэг юм хүсэхээс эхэлдэг те. Хүсээд зуралдаад бариад хоньсон те хөөцөлдөөд гэх мэт те энэ шунлын сэтгэл олон янзаар одоо илэрж байгаа шүү дээ те. Тэгээд шунаад байдаг. Шунсан юм авч чадахгүй бол яадаг уур болдог шүү дээ те. Эсвэл шунлсан юм авчаад тэрийг удаан хадгалж чадахгүй бол бас уурладаг тий. Тэгэхээр шунал уур татах түлхэх, талхах түлхэх өөрийнхөө амьдралыг бид ингээд ажиглаад яг үнэнчээр харах юм бол ерөөсөө л энэ хоёрын хооронд л явчихдаг. Татаал түлхээл тий. Тэгэхээр тэр шунал гэдэг чинь бас айхтар хортой хөнөөлтөй сэтгэл байж байгаа шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр та нар жишээ хэлээч яг шунлынхаа эрхэнд ороод ямар айхтар үйл шунал эрхэнд автаад идэг үйлүүд хөнөөлтөй хортой үйл юу байна гэдэг тий. Getting hungry. I feel that I'm full, my stomach is full, then I crave something. If I eat, then one craving, then it's longer and I think craving and itchiness has no bottom. Yeah. Bottomless pit. That's very good. Yeah. I thought this and I just never stop. How honest. Тэ жишээ нь гэх юм бол өсөөд нэг юм идэхээр хэдий гиз цадсан ходоод одоо цатгалан болсон ч гэсэн ахаал өөр янз бүрийн гоё амттай юм идмээр санагддаг. Тэр нь бол яхахгүй шунлын жишээ юм аа гэж ах шиг тэ байна. Тэгээд шунал гэдэг ерөөсө ёроолгүй савшгэ гэж тэ хүсээлээдэг тэ. Lama Zopa Rinpoche gives a really good example of that and often would say, we're thirsty, but if we drink salty water, it's only going to make us more thirsty. And that actually craving and desire is doing exactly that. Like you said, or that it's bottomless pit. We never find satisfaction, one taste after the other, and after a while we begin to feel sick. There's such a mixture in the stomach, and then still
we're wanting something. Craving is a very painful state. We don't recognize it as pain because if we get what we're craving and desiring, we think that's happiness. We get some pleasure, maybe for the first few mouthfuls. Then after that, if we keep eating, we should get happier and happier if it's a real source of happiness. But we know that's not true. Цопорын бүчил амтын шунлыг юутай зөрлөдөг байсан давстай ус уухтай. Бид нар цангаад давстай ус уух юм бол уламл цанганаа да тий. Тэрэн шиг сая оюуна хэллээ шүү дээ тий. Шунал гэдэг ёроолгүй савтай адилхан юм аа гэж тий. Хотоод дүүрчээ дахиад л идмээр санагдаад байдаг. Янз бүрийн сайхан амтанд шунаад л байдаг тий. Тэр нь тэгээ жаргал авчирч байгаа мó гэвэл үгүй шүү дээ тий. Өчөн болно үсттэй. Дараа нь тэр олон юмыг хольж идсэн чинь зовлон гарна үсттэй өвдөөд тий. Тэгэхээр хандахгүй байгаа тэр сэтгэл гэдэг бол яахааргүй зовлон юм аа гэж тий. So imagine we're following our desire and our craving. We really, really, really want something. Or we don't have the money. What negative action might we? We steal. Well, it was just sitting there. It's okay. Nobody else had it. I was going to just take that. Or we do more than that. We steal it from a shop, or we steal it from somebody else. We pickpocket. We do all sorts of things, don't we? The attachment and the craving, it causes us to lie, to tell lies. Because we really, really want to get what we want. We don't have the money, but we're going to steal. We're going to cheat. Түрүү тэгжилсэнтэй хэрвээ тэр амт ингээд бидэрт жаргал өгдөг байсан бол жинхэнэ жаргал байсан бол тэр амт болгоныг идэхэд жаргал нэмэгдээл ах хэвээр юм байна л да. Уламж жаргаад ах хэвээр юм тий. Гэтэл тэр чинь бол жаргалын мөн чанартай зүйл биш байгаа штэ. Зовлон туурчдаг, зовлон байж байгаа тий. Тэгээд за бидэрт маш их үлсчээтэл ямар ч мөнгө авахгүй байл бид нар ямар юу хийж болох вэ гэх тий. Хулгай хийж болно да тий. Шунлаар за энэ хин ч хараагүй байна авчи ч юм уу тий. За энийг ингээд одоо яадаг юу гэж боддгийг тий. Энийг өөрийн болгох чи гэдэг. Ингээд хулгай хийж болох нь худал хийж болно шүү дээ тий. Шуналтаа хөтлөгдөд хүнд худал хийж болно. Хуурам эхлэн гих мэтэр нөгөө шуналчин бидрийг ийм үйл рүү хөтлөхэд шүү дээ. Ийм үйл хийлгэхэд түрээд шүү дээ тий. And then the more extreme side of, the stealing and the cheating, the lying is that we can even kill. We break in, we want to take something from a shop or from somebody's home, and then the owner wakes up, and then we have a weapon because we've already planned, and what if they wake up? And so then also out of jealousy, we want so much that other person, but already that person actually belongs to someone. Well, not belongs. They're in a relationship. I shouldn't say belongs. I never believe that. But they're already in a relationship. But our jealousy, we're besotted, thinking that I really need that person. I want that person. People kill to get the person they want. And it sounds ludicrous, but it happens. Шунлын сэтгэлээс хүний аим авах зөндөө байдаг шүү дээ тий. Ямар нэг юм хин нэгнээс авчий гэд хулгай хийчий гэд тэгээ нөгөө хүнийхээ амийг авахаас өөр аргагүй тийм байдал гарч болно тий. Дээр нь хараас тий хартлагаас болж хүний аим авдаг тийм жишээ бас зөндөө байгаа шүү дээ тий. Хин нэгэн хүнийг өөрийн байх хэвээр энэ миний л байх хэвээр гэсэн хүний одоо ихнэр нөхөр байсаар байтал тий өөрийн болгож авахасаа болж хүний аим одоо авах байна тий. Тэгэхээр энэ шунлын сэтгэл гэдэг ямар айхтар юмд хөдөлж болдгийг жишээ зөндөө байна гэж. And the other thing that comes very much with craving and desire is often addictions. So it might just be initially an addiction to sugar, one piece of chocolate, and then we've got a whole bar there and we can't stop. But then it can become things that becomes much more serious than that when we're addicted to drugs. We're addicted to alcohol, and especially with drugs, so many break-ins, so much stealing and cheating, and again, violence, because people really need their next fix. They're so addicted. So it leads to addictions, very unhealthy lifestyle, and causing us to do a lot of other negative actions to get it. За энэ зөндөө байдаг донгууд штэ.
архинд алкогол донтох, элдв мансууруулах, бодис донтох юу ч гэдэг те. Тэр юмнууд чинь бүгдээрээ шунлын илэрхийлэл. Шунлаас үсттэй үүдэж байгаа үсттэй гэж те. Багахан шунал гэх юм бол чихэрт амттай юмд шунах те. Багаас эхлээл нэг чихрэд чи хоёр чихрэд чи гэл мэдээлэдэг те. Гэл тэгээд дараа нь зүн одоо хичнээн олон юм чунж байгаа шунлын донгийн яриад барахгүй үсттэй те. Энэ юунаас үүдээ сэтгэлд байгаа шунал шүү дээ те. And it feeds our selfishness and our greediness. We don't want to share when we really, really want something. Want it for me, for I. We're less likely to share. За тэгээд хармын сэтгэл шунал үсттэй те. Өөртөө надад л хэрэгтэй энэ миний л юм гэж бусдтай огт хуваалцахыг хүсэхгүй байх тэр хармын сэтгэл чинь шунлаас л үүдэж байгаа шүү дээ. So I'm assuming that if you have the interest to come to this course, that maybe you also prepared to take some responsibility for your emotional health. To be able to care for ourselves and to be able to learn about the emotion and learn what the antidotes are and to actually put them into practice. So that's the reason for this course, and I hope it's also the reason why you're coming. За нэгэнтээ энэ хичээлд оролцож байгаа бол сонсож байгаа бол зүгээр нэг сонсроод өнгөрөх биш амьдрал дээр хэрэгжүүлээрэ гэж те. Энэ хичээлийг сонсож байгаа хүмүүс бол өөрийн сэтгэлтэйгээ ажиллая, хурдмуу сэтгэл ер нь өөрчилж болдг юм уу, тэ уруулж болдг юм уу, ерөндөг нь юу байдгийг гэд сонирхчл байгаа илгүүд гэхдээ сонссон юм амьдралд хэрэгжүүлэх өөрийнхөө сэтгэл оюунд би анхаарья, тэ эрүүл саруул байлгая гэж байгаа бол энийг хэрэгжүүлэхээс өөр арга байхгүй шүү гэж тэ. Тэгэхээр энэ хичээлийг сонсож байгаа бол бас нэг тийм хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа шүү гэж бодорой. And then just as we're very familiar with our negative emotions and maybe under their control more than what we would like to be, then there's a very positive side to the whole course in that it's completely possible to transform our negative emotions into positive because it's not something fixed, it's not like inherent within us. It is something that we experience, it is present in our mind and we're very familiar, but we can also cultivate the strength and become very familiar with positive emotions. Love, compassion, kindness, patience, courage. We can list many. And then our life will go from being unhappy and very unhealthy in a sense, mentally unhealthy, to being more and more positive, more and more beneficial for ourselves and for your families, for society, for the world. За тэгээд өөрсдөө бид нар анзаарч үзэх хэрэгтэй байх нь тий надад ямар нисванаас илүү байна вэ? Ямар сэтгэлд одоо ямар нисванаас байна вэ гэд ингээд харж ажиглах нь түнтэйгээ ажиллая гэж тий. Тэгэхээр энэ хичээлийн нэг одоо тустай юм нь юу гэхээр зэрэг хичнээн сүрэг одоо муу сэтгэл байлаа гэж зэрэг уруулж болдог шүү, өөрчилж болдог шүү, тэ түүнээс хагасаж салж болдог шүү гэдэг ийм одоо арга замыг хичээл дээр бас бүгдээрээ ярих юм аа, ярилцах юм аа, тэ тэгэхээр хичнээн муу дадал зуршил, хичнээн сүрэг муу нисваны сэтгэлтэй байлаа ч гэсэн тэрийг бол өөрчилж болдог арга дандаа байдаг гэдэг бол энэ үнэхээр сайхан зүйл шүү дээ гэж тэ. Арган дандаа байдаг, ерөндөг нь дандаа байдаг тий. Тэгээд тэр муу сэтгэлийн оронд бид нар тэр ирч хүчийг уруулад бид нар асрал хайр, инрэл нэгүүлсэл, бэлэг бэлгүүн, зориг зүрх, төвчээр, хүлцэнгүү юу гэдгийг хамгийн л тэр сайхан эрдэм болгож уруулж болдог. Энэ боломж дандаа байдаг шүү гэдэг бол тий бидэнд байгаа нэг сайхан зүйл юм шүү дээ гэж тий. So why it's possible to change is that we'll just firstly look at the word emote. In English, we usually explain like this, just that the word emote means to move. It means something in action. So when we say emotion, so emotion is movement, then we say actually the emotion, whether it's positive or negative, is actually moving our mind in a certain way. So if it's negative, of course, it's moving in a negative way with great potential to be harmful, destructive. And then in a positive way, great potential to be completely beneficial, helpful.
За яагаад өөрчилж болох юм бэ те? Тэгэхээр тэр одоо нэг сүрэг муу сэтгэл төрлөө гэхэд тэр бидний сэтгэлийг нэг тийм сүрэг хэлбэрээр хөдөлгөөд идэг байна да тий. Одоо орчин цагийн хэлэнд бол энийг ерөөсөө сэтгэлийн хөдөлгөөн л гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Сэтгэлийн маань доктортой биш, өмцүүлээд хөдөлгөөд нь шүү дээ тий. Тэгээд одоо сүрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнд автах юм бол тэрийг дагаад үйл үйлдэл маань сүрэг болчих юм байна тий. Харин эсрэгээр сэтгэл эерэг зүгт хөдөлж чадах юм бол түүнийг дагаад эерэг зүйл үлдэх нь наал гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө л нэг юм сэтгэлийн маань докторгүй болгодог, хөдөлгөөнд оруулдаг тийм л эрч хүч байх нь шүү дээ тий. Энэ сүргэнч эргэнч. So then the more mindful we are, the more awareness we cultivate. We can notice that in a day we can move through, we can experience a range of emotions. We might, for example, wake up very, okay, feeling quite what we call happiness. We're happy, we had a good night's sleep, and then something happens. Some hours or a few minutes later, something, maybe the electricity goes off, we can't have our coffee, something, and you see how the mind shifts very quickly. Depending on what's happening in our environment, what's happening in the people in our environment, or the beings in our environment, the animals. So there are many, many changes, and what it shows us is that it is completely possible to change emotion. We have to have mind control to do it. Of course, it's going to require building some very good muscles, positive muscles. But we can do that. We all have that potential. Бидний сэтгэл байнга өөрчлөгдөж байдаг тий. Тэгэхээр нөгөө сэтгэлийг хичнээн одоо таагүй муу юм бидний сэтгэлд байлгаж тэрийг өөрчилж болно гэдгийн нэг баталгааны үг гэхээр сэтгэл өөрөө байнга өөрчлөгдөж байдаг учраас юм а гэж тий. Тэгэхээр жишээ нь бид нар өглөө босоод өөрөө ямар байгаагаа тэр өөрийгөө ажиглаад ээж сэрэмжтэй байгаад ээж болно шүү дээ тий. Тэрэнд одоо суралцгал хэрэгтэй мэдээж. Тэгэхээр өглөө босоод сайхан амарчсан бол магадгүй нэг сэтгэл санаа өөдрөг айтайхан таата эерэг байгаад байж болно тийм үү. Гэтэл удаж төдөлгөөл өөрчлөгдчихдөг шүү дээ ерөөс тий. Магадгүй нэг шалтгаан цахилгаан тасраад цайгаа чан чадахгүй юм уу, кофегаа чан чадахгүй бол бид нар ямар болох вэ тий. Эсвэл нэг хүн нэг таагүй үг хэлцдэг юм уу, харцдаг юм уу тий. Эргэн тойрон байгаа хүмүүсийн байдал янз бүрийн нөхцөл байдлаас болвол бидний сэтгэл дороо өөрчлөгдчихдөг тий. Тэгэхээр энэ юу харуулад байна вэ гэвэл эн чинь байнга өөрчлөгдөж яадаг зүйл байна шүү дээ гэж тий. Тэгвэл хайш нь өөрчилж болох вэ гэдгийг өөрөө залж болох нь шүү дээ. Сэтгэл хүчтэй тэнхээтэй л байх юм бол тий. Энэ бас бидний эрхэнд байж болох зүйл байна гэж тий. Суралцгал зүйл байна. So for example today, did you go with just one emotion all day long? За өнөөдрийг ажиглая л та. Тэ өглөөнөөс хойш нэг л сэтгэлээрээ байгаад байсан уу бид нар өнөөдөр? Үгүй бах тэ. I won't ask you what you experience, but it's true, isn't it? It's always shifting and changing. Sometimes maybe not so dramatic. Other times can be very noticeable. Yeah. Maybe we woke up very unhappy, but then suddenly we had very good news or something really nice happened, and we're uplifted and we're happy for a while, and then, it's very good practice just to be aware of what's happening emotionally, what's happening in your mind. That's where it's all happening. Emotion is in the mind, moving our mind. It's not something like a material thing. It's not something that's outside of our mind, in our body. It's in the mind itself. So that's where the work is to be done, in the mind, to change negative emotions into positive. Тэр өөрийн сэтгэл дотор юу болоод байна вэ гэдгийг ажиглаж харчлах ёстой шүү дээ гэж тэ. Жишээлх юм бол өнөө өглөө магадгүй сэрээд нэг тавгүй байсан бич болно тэ. Нэг сэтгэл өөдрөг биш. Тэгээ удаж зүтгэлгүй нэг айтайхан сайхан мэдээ сонсох юм бол бусдаас нэг атай сайхан үг сонсох юм бол дороо л сэргээл сайхан болоод ирдэг эцтэй тэ. Тэгснээр за тэгэл өчнөө янзаар өөрчлөгддөг тий. За магадгүй заримдаа нэг айхтар савлаад бүр чигтэйхэн урлаад чигтэйхэн баярлал байдгүй маа гэхэд өдрийн туршид ингээл
өчнөө олон янз болдог шүү дээ гэж те. Тэгэхээр энэ хаана болоод байгаа юм бэ? Бидний гадна талд болоогүй тийм үү? Биеийн дотор болоогүй те. Өөрийн сэтгэл дотор л болоод байгаа үстэй. Тэгэхээр тэр сэтгэлтэйгээ ажиллахад л хамгийн гол ажил байна шүү дээ гэж те. Юу болоод байгаа? Тэрийг одоо би хайш нь залруулж чадах юм уу гэх те. Ямар арга байгаа тэр болгонд суралцаж тэрийг залруулах бидний хамгийн том ажил байна шүү те. And then there's something very interesting about emotions, that they have kind of a physiological and a mental or psychological sort of feelings or sensations. There are certain, features that come, like when we're angry, when we're craving and full of desire, when we're jealous, then we can, if we watch ourselves and more mindful, more aware we become of ourselves, we can actually even begin to notice when the first sort of moment of a craving is starting to arise in our mind. When we start to notice it at a very early stage, this gives us the greatest opportunity to actually not get caught up in it, but actually just step back and say, ha, here you come, I know you. You're not going to catch me this time, you're not going to fool me. So the same with anger. Maybe you're starting to sort of notice, I'm feeling a bit grumpy, I'm feeling a bit irritated, that person, You can start to hear your story. Red lights flashing, here comes anger. I know you also. So what we tend to do out of habit is, we just do it automatically. We're not even aware sometimes, or mostly. We just completely attach to the emotion and we follow it. We let it take us according to its energy, according to how it's moving our mind. So if we don't catch it early enough, it's like we go for the ride. If we can catch and know the signs in a very early stage, that gives us great hope to start to change the patterns. So we need awareness, we need mindfulness. How do we get that? Meditation. Tea. Or yoga or Tai Chi or other things where we start to become more mindful of what we're doing and what we're experiencing. Very important. За янз бүрийн одоо муу сэтгэл тэр Исваниси чинь анхан шатны тэмдгүүд байдаг юм гэж те тэр нь сэтгэл төрдөг биед гарч ирдэг ч юм уу те янз бүрийн өөрчлөлт юм маш одоо нарийн гэх юм уу те бүдэгхэн ч гэх юм уу тийм мэдрэмжүүд байдгаа гэж те тэр анхан үед нь л барьж авах хэрэгтэй юм байна л да те. Тэгэхээр тэр барьж авах дадал суухын тулд бид нар дурдталтай байх хэвээр, мэдлэлтэй байх хэвээр, мэдрэмсэртэй байх хэвээр гэх те. Тэрийг юугаар олж авдаг вэ гэхээр бясалгалаар, йогаар, те нөгөө тачи, хөдөлгөөнөөр те. Жишээлх юм бол байнга нэг амттай юм идэх гээд ингээд үсээд шунаад сурчсан болвол нэг анхан нөгөө нэг гарч ирж байгаа бодол байгаа да тий нөгөө амттай юм яадгийг тэмсэнгээ өгүүлээд ирдэг юм уу тий тэр үед нэг хүчтэй биш болцсон бүрэн автчаагүй үедээ бид нар тэр бодлоо анзаарч сурах юм бол яах нь хүчгүй үед нь би өөрөө хүчтэй байгаад за нөгөөдөг чинь гараад ирлээ тий би автахгүй энэ удаа гэдэг ч юм уу те уур яаж төрдөг вэ гэхэлэр хин нэгэн хүнд ууралж байгаа бол эхлээд тэр хүнийхээ талаар таагүй муу бодлууд гараад эхэлдэг те дургуулахаар жишээлх юм бол тэр тэгж яриад тэгээд агаамда ингэж хэлээд агаамда тэгээдсэн шүү дээ намайг ингэсэн шүү дээ нэг дургуулахсан бодлууд те тэр үед нь за одоо юу гэдэг зогсъё болээ те ингэж болохгүй шүү энд би автахгүй шүү гэдэг тийм юмнууд гарч баг дээр нь ажиглаж авах хэрэгтэй юм л тэгэж ажиглаж анзаарч чадахгүй бол нөгөө бодлууд улам хүчтэй болоод тэгэл автаад яг л бид нар сурцсан юм чинь автаад тий урандаа шуналтаа амтанд бүр сурцтай болцсон юм чи тэгэл автаад тэгэл яваадаг дагаал яваадаг гэсэн үг тий. Is that true? Тийм үү айлч юм тий. Since you're all quite familiar. It's not easy, I guess. No, it's not easy. But hey, it's possible. So I feel like I have so many justifications why I have to eat that certain thing. So I think that justifications are very strong. They're also strong and they've built up over time because of the habit. Yeah.
You've learned to be more and more skillful about convincing yourself that you really need that. I have to have that. But I don't think you've stolen or killed or done. You haven't got to that extent. But, you can see how it can happen. It gets so desperate, yeah? Then also, I've heard it several times, I'm sure you all have, some people will say, oh, I'm such a jealous person, or I'm such an angry person. I'm always angry. And it sounds like this sort of, this trait in this person. Of course, there's a habit, there's a pattern, but it sounds like it's something inherently existing within the person. Тэ хүмүүс заримдаа юу гэж ярьж байдаг штэ. Би айгу хартай хүн, тэ. Эсвэл би их ууртай хүн гэх тэ. Тэгэхээр яг тэр үгийг хэлэх тохиолдолд өөртөө юу гэж бодоод байна гэхэлэр би ерөөсөө л угаасаа юм хүн юм аа. Тэнтэг өөрчлөгдөхгүй юм шиг утга байгаад байна уу те би бүр угаасаа л юм уу те тэгэхээр энэ тэгж те a more correct way to say, of course, we recognize we've got jealousy or anger, whatever it might be. A better way, a way that helps us to start to de-identify with the emotion itself, is to say there is anger arising in my mind, or there is jealousy arising in my mind. It's not like it's part of body, it's not like it's part of me, because if I was an angry person, I could never be patient, I could never be happy if I'm always angry. If it's an inherent trait within me and I'm always angry, then I wouldn't know the other emotions that we clearly know we know. Sometimes we're happy, sometimes we're patient, sometimes we're loving, sometimes we're compassionate. We know that we're not always negative. So this already tells us that these emotions, this mental energy is impermanent in nature. Our mind is moving moment by moment and experiencing a variety of things. And our emotions are also linked to our environment, to what's happening in our environment, to our feelings, to our memories from past, can trigger certain things. Yeah. So it's the thing to hold on to is that they are impermanent. За тэгэхээр тэр хэлж байгаа би ууртай хүн, би хартай хүн, би юм хүн гэж хэлж байгаа тэр хэлбэр нь өөрөө буруу юм байна л та, тий. Яг гэвэл угаасаа ууртай хүн гэж байхгүй шүү дээ, тий. Хэрэв угаасаа ууртай хүн байсан бол хизээч төвчээртэй байж чадахгүй юм. Хизээч жаргалтай байж чадахгүй юм байна л та. Гэтэл тэр чинь байнга өөрчлөгдөж яддаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр зөв хэлэх арга нь юу гэхээр миний сэтгэлд уур төрж гарч ирлээ гэх юм байна. Тийм үү? Би ууранд автлаач гэх юм уу? Уур миний сэтгэлд хар байна ч гэх юм уу, тий. Тэр чин дандаа мөнх бос өөрчлөгдөж яадаг хором зуурын хэсэг хугацааны л зүйл байгаад байна шүү дээ, тий. Гэтэл тэр хэсэг хугацааны юмтай өөрийг нэг юм шиг болгоод би ууртай хүн, би ийм л хүн гэж хэлэх болвол өөрөө буруу ойлголт юм байна гэж тэ. Яг тэгвэл бид нар байнга цаг үргэлж өөрчлөгдөж яадаг. Эргэн тойрны нөхцөл байдал тэ, өөрийн одоо өсөж төрсөн орчин ч байд юм уу, сурч авсан дадал зуршил юу байдгийг маш олон юмнаас болоод бид нар байнга өөрчлөгдөж яадаг тэ. Гэтэл тэр өөрчлөгдөж байгаа юмнуудтайгаа байнга өөрчлөгдөх юмтай өөрийг нэг болгоод тэр уур миний бүр биений нэг хэсэг биш шүү дээ, тий. Миний бүр уг одоо салтгүй надаас салтгүй тийм биш шүү дээ, тий. Надад бас жаргалтай сайхан байдаг тийм цаг үе байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэр өөртөө хилээд байгаа тэр үгээ өөрчлөх хэрэгтэй юм байна л тий. Тэр өөрөө буруу ахнаа гэж. So then if we analyze what is emotion and how is it, moving in our mind, how does it move, how does it affect our mind, how does it affect our speech, how does it affect our bodily behavior, then we can see that actually it's an influence. Like I often think of those ice cream parlors where you can go in and you can pick your particular flavor, chocolate one, vanilla one, whatever it might be. So it's almost like, we're not choosing which emotion to come, but it's like we have many different flavors that influence our mind. So, for example, if the anger is starting to influence and move our mind, then we can clearly know what happens to our speech, what happens to our body, what happens to our breathing. Breathing is often one of the first things we notice, especially with anger. It starts to get very uneven, very shallow, very fast. And maybe the chest is tightening, maybe the stomach is tightening, the face is starting to tighten, muscles are starting to tighten. There's many things we can notice about it. So by knowing
all of the ways that the emotion affects us, we can clearly see what's coming. Then what we do, as I said earlier, is we just go with it. We think that we're under the control of it. So developing the strength to transform the emotions, we need to be able to step back. So this is where we have to recognize, okay, it's coming into my mind now, and act as quickly as we can, not let it get a full hold on our mind and then go with it. Step back and go, okay, this anger arising in my mind is very different to saying, I am angry. You check during the week and you say to yourself, I am angry. Maybe you are angry, but maybe you're just pretending, I am angry. And then there's anger arising in my mind. But it's like I'm stepping back, I'm watching a movie. But I'm not getting engrossed. I'm not following it. I'm not getting caught up in it. За тэгээ ямар нэгэн тэр нисванс ингээд сэтгэлд ороод ирэхлээр бид нарт биеинд өөрчлөлт гардаг юм байна. Тийм үү? Тэр сэтгэлийнхаа ирэхээр биеинд өөрчлөлт гардаг юм байна. Сэтгэл санаа, бодол санаа бүх юмд өөрчлөлт гардаг юм байна, тэ. Тэгэхээр тэрний тэр өөрчлөлт гарч байгаа ихэн үед нь л бид нэр барьж авч сурах хэрэгтэй гэж, тэ. Тэгэхээр нөгөө нэг дурдл гэдэг эмчил, анзаарах гэдэг эмчил байнга хэрэг болоод байна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр жишээлх юм бол уур гарч ирэхлээр уур ахлаа бидний шунлын үед шигдэг баг. Амьсгал өөрчлөгдөж эхэлдэг. Амьсгалын хэмнэл алдагдаад эхэлдэг, тэ. Жигд биш болоод эхэлдэг, тэ. Нүүр аманд янз бүрийн өөрчлөлт гардаг, тэ. Чинэр нулаан ч гэдэг юм уу, одоо яг тийм янз бүрийн өөрчлөлт гардаг, тэ. Гэх мэтэр зөндөө олон өөрчлөлт гардаг юм. Тэгэхээр тэр ихэн үед нь биен дээр мэдэгдэж эхлэх үед нь л бид нар за анхаарах цаг болсон байх шүү гэдэг тийм дохиол өөртөө өгч сурах ёстой юм байна л да, тий. Тэр дохиог ажиглахгүй одоо нөгөө нисанаас орж ирээл бидрийг эзлээл эрхэндээ оруулаад аваад явчих юм бол тэгэл тэрнийхээ эрхэнд орчноо гэсэн үг байна, тий. Тэгэхээр тэр үед би ууртай хүн гэж хэлэхээсээ илүү уур одоо ургаад ирж шүү, эсвэл уур гараад ирж шүү ч гэж юм уу, тий. Уур төрж шүү ч гэдэг юм уу. Тийм үг өөртөө хэлж сурах юм бол маш ялгаатай гэж, тий. Би ууртай гэхээс би уурлж чинь би өөрийгөө нэг болгох чадсан шүү дээ тэр ууртайгаа, тий. Тийм биш. Зүгээр сэтгэлд нэг уур орж ирж байна, уур гарч ирж байна гэх, тий. Тэгэл тэрнээс жоохон цай барьж сурах хэрэгтэй гэж, тий. Зай бараад сэтгэл дотроо юу болж байгааг хараад автахгүй байх юм байл да. Нэг эрч хүч ингээл нүмрэл ороод ирлээ. Тэрний эрхэнд автдаггүй л тийм л өөрийн гэсэн тэнхээтэй болох, тийм. Тийм чадвар байж болно суудгаа гэдэг, тийм. Зай бараал харах юм байна, тийм. So for example, when we start to notice, the effect of the emotion on our body especially, maybe it comes into the mind after, but the body usually is our thing that was very tangible. We can notice very quickly. So, for example, with anger, we start to notice the breathing is starting to become uneven. Then we check, my mind is starting to tell a story because anger causes us just to see the negative in the situation and also to justify why we have to kind of get angry and express our anger. So then if you can catch it early, for example, you can take 2 or 3 deep breaths. If you change your breathing, you can often just subdue the anger that was coming. Maybe it doesn't happen the first time, the second time, but if you keep doing like that, you'll find, if I take some deep breaths, actually, I can calm down and I can put a bit of space in the situation with whatever's happening to then give a different response, not be caught in the reaction. So, for example, the other day I was walking to the shops and down our laneway here, and there was a middle-aged couple, man and woman. They were having such a big fight. As I came around the corner, I could hear them before I saw them. She was going like this and he was going like this. And then I was walking up close and close and I thought, wow, if I'd come a bit earlier, I would have, and if I had language, of course, I would have said, please, just stop and just take some deep breaths. But they were really going for it. And then I thought, as I walked past, my gosh, if I said something, they'd probably thump me as well because they were so caught in the anger. I mean, I'm sort of smiling about it, but actually I walked away making a prayer, please don't hit one another. But what was happening, they were both shouting at the same time. Nobody's listening, and this is what we hear in the teachings. Once we get into anger, there's no communication. It's just a shouting match, or, one maybe stops, the other one's shouting, but when they both shout together, nobody's hearing each other. It's futile. And it's actually potentially very dangerous.
So when I came back, I thought, I hope one of them's not laying on the pathway. You don't know, because one thump when you're angry can really injure. It can kill. So anyway, sorry, that's just an example. It's very recent in my mind. Жишээлх юм бол нэг өөр одоо унтууцал төрөөл ирлээ гэж боддог те. Тэр үед биед ажиглах гэх юм нь амьсгал жигдэж болно гэсэн тийм үү. Эндээсээ гүйхэн цээжнээсээ амьсгалаад, гүйхэн хурдан амьсгалаад те. За тэгэл бодол санаагаа ажиглахаар яах вэ? Нөгөө хүн уралж байгаа хүнийхээ тухай дандаа таагүй муухай бодол орж ирээл те. Тэгсэн штэ, ингэсэн штэ, ингэж хэлсэн, ингээд ахтай яахтай гэ те. Тэгээд дээр нь нэмээд тэрийгээ өөрөө зөвтгөөд те. Өөрийгөө зөвтгөөд бодлоод орж ирээл те. За энэ үед хэрвээ бид нөгөө нэг зогсос хийж чаддаг, зай авч чаддаг тэр нөгөө дадлууд маань суугаад ирэх юм бол яах вэ гэхлээр окей, за болохоо ойлж шүү гэд. Тэгээд нэг 3 удаа гүнзгий амьсгал авч гарах нь шүү дээ. Ерөөсөө амьсгалынхаа хэмнэлийг л өөрчлөх бүх тэр сэтгэлийг өөрчилчих тийм хүчтэй байдгаа гэдэг тийм үү. Тэгэхээр амьсгалынхаа хэмнэлийг өөрчлөөл зогсоол нэг гүнзгий уртаар сайхан алгуурхан 3 удаа амьсгал аваад гаргахад айгүй бол нөгөө оволцож исэн юмнууд жоохон намжаад ирэх нь шүү дээ. Тэр оволцоод байгаа юмыг жоохон намжаах хүчийг нь жоохон бууруулж өгнө. Тэр уурны хүчийг жоохон бууруулнаа л гэдэг бидэрт хийж чадах айгүй том юм байгаад байна шүү дээ. Жишээлх юм бол багшилж сайн хэдхэн өдрийн өмнө энэ байшингуудад хажуугаар яваад нэг бодвол ихтлгүүр л орж исэн багтаа тий. Тийшээ алхаж исэн чинь нэг 2 хүн гашгарж байгаа сонсогдчихсэн. Тэгэл эхлээд хүмүүсийг харахаас өмнө дуу чимээ сонсогдоод тэгэл нэг 2 эрэгтэй эмэгтэй 2 орил биелүүгээ гашгарж исэн гинэ тий. Ерөөсөө хин чинийхээ үгийг сонсохгүй. Уурын юун дээр дандаа гардаг штэ тий. Орилол байгаа мөртлөө хичнээн чанга гашгарах тусмаа хин нөгөөтэйгээ сонсч чадхаа болчихдог тий. Тэгээ хойлоо орилол зүтэг багш би нэг жоохон энэ бүр ингээд тэр оволцоод бүр дүрлцсэн байсан бай тий. Одоо хинч зогсоож чадахгүй тий. Дүрлцсэн хүн лөө очиод болооч гэх юм бол баг нөгөөдөл чинь зохиод авна шүү дээ тий. Тэгэхээр дүрлцгээс өмнө арай жоохон эхэлж явах үед нь би энэгээр явсан. Тэгээ хэл мэддэг байсан бодвол гүнзгий сайхан амьсгал аваа гэдэг хэлхөөс юм байна л та. Нэг сайхан тайван амьсгалчих гээд тэгээд байсан бол бас арай өөр болох байсан гэж те. Гэтэл нөгөө хоёр ч бүр оволцсон. Тэгэл миний хийж чадах юм бол зүгээр за тэгэл нэгээ битгий цогчоосоо да айхтар хэцүү юм битгий болоосоо да гэл тэгэл залбираал өнгөрсөө гэж те. Буцаад явж байхдаа нэгэн газар битгий хөвтөж байгаасаа тал гэж бодсон гэж те. Нэр үнэхээр өөрийн хүч яаж ч гарч ирж болно шүү дээ те. Зохиол авахд нөгөөх нь эйгүү унвал тэгэл явчих штэ айгуул те. So what would you do if you saw 2 people fighting in the street? Та нар байсан бол яахаас юм бэ? 2 хүн орилтаад байл юу ихээс юм бэ? Халуур л явсан дээр баг те. Have you walked down another road or another street? Or I would do that. Maybe I will pray. But yeah, I mean, it's true, like, we have to be wise. I'm sure if I'd stepped in, I wouldn't have helped an ounce, probably just made it worse. But actually what we can always do is we can say some manis or we can say a prayer. Please, may one of them quickly come to their senses, you know. And you know, it's not easy. Once you're under that control of the anger, I'm sure we've all can relate to this experience. Maybe not standing out in the street and doing it, but nevertheless, make a prayer, at least. Because I see many people in difficult situations, people just walk by like there's nothing happening. It's like, excuse me, there's somebody like bleeding on the footpath or, you know, just, but people don't know what to do. You know, maybe they're making prayers, of course we can't tell. But at least we can have that awareness to make some kind of nice prayer, a few manis, a few mantras. Yeah. Тэг яг тийм айхтар дүрлцсэн үед бол гадны хүн оролцоод дэмий байдаг л та гэж чинь те бид нар бас ухаалаг байх хэрэгтэй. Тийм учраас сайхан нэг залбираад маань тайр нуушаад те хин нэг нь ядаж нэг ухаан ороосоо доо гэд те
аль нэг тал нь зогсох юм бол тэр чинь бас атайхан бүр амар юм болоод нэгээ цусночтой нутгачаас өмнө нэг нь ухаан ороо зогсох юм бол одоо сайхан юм болно шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь ядаж тий жоохон зогссэгээсэдэ гэл ингээл залбираал өнгөрөхөөс өөр арга ер нь бол ховордоо л гэж тий тэр уургийн хүч гэдэг чи тийм айхтар юм байх нь шүү дээ тий. So then what would we say a disturbing, we can call it a negative emotion or we can call it a disturbing emotion, a disturbing mind, disturbing state of mind. How is our mind when there's some kind of negative emotion functioning or has a hold on our mind? Is our mind peaceful? Is it clear? What's its state? За тэгвэл ямарваа нэг нисванаас автчихсан муу сэтгэлд автцсан сэтгэлийг та нар яаж төсөөлөх вэ гэж чинь те ямар байдаг болоо тэр сэтгэл те тогтун, тайван, саруул гэж төсөөлөгдөх үү эсвэл өөрөөр төсөөлөгдөх үү тийм одоо уужин байж чадах уу те чадахгүй те shaking. She would say like a fire. Especially if you're thinking of anger, yeah. Ялангуяа уурын үед бол ууртай юу галтай зүрлж болж чинь тий. For example, if we have lots of attachment or desire to something, then of course it's very unpeaceful mind. And then after that, maybe some other things follow, like you would be depressed or sad. Okay? It's again very not peaceful mind. And it leads to more unhappiness or more imbalance in the mind. Yeah. It often leads us to harm. When a disturbing emotion, what we lose when a disturbing emotion is functioning in our mind is we lose any peace of mind. We might not know deep peace, but we have moments of being okay, don't we? We have moments where we can say we're relatively peaceful and calm. Hopefully everybody has that experience at some stage, at some times. But then when the disturbing emotion is there, there's like that peace of mind is gone. And what goes with peace of mind when you lose that is your control. You lose self-control. So when you're finding that your mind is not peaceful, again, red lights are flashing. My mind is not peaceful. I'm starting to tell myself, telling a story. You hear yourself telling something that's kind of negative and you're building. This justification is a very good word. Justifying, why I should be irritable. I've got every right to be irritable. I've got every right to be angry. We make it like it's, we're going to follow it. We convince ourselves that it's the right thing to do. It's completely the wrong thing to do. But just know that when the peace of mind goes, self-control is the next thing that will go. When self-control goes, in the case of anger or the very strong emotions, physical emotions, then it's very ugly. It's very ugly and it's very dangerous. За хэдийгээр бидний бид их тийм байнгын тогтун сэтгэлийн амар амгаланг олж авч чадаагүй байгаа ч гэсэн сэтгэл тайван амгалан байдаг тийм үе бас биднэрт байгаа шүү дээ тий. Хорч гэсэн тайван байдаг үе байгаа шүү дээ. За тэр нисванис гэдэг юм бол тэр тайван байдлыг бол тэр чигээр нь алдагдуулчихдаг гэж тий. Сэтгэлийнхаа амар тайвныг ингээд алдчихаар тэрийг дагаад яах нь өөрийн эрх хяналтаа алдаа авчид. Нисванисын эрхэнд орсон цагт сэтгэл өмцөд тайван биш болох нь байна. Өөрийн хяналт байхгүй алдагдах нь байна. Тэрнээс үүдээд юу болох вэ? Айхтар хор хөнөөл гарнаа л гэсэн үг те. Ялангуяа тэр нисванис нь уур байх юм бол те уур хорсол байх юм бол тэгээд тайван биш болоод хяналтаа алдчих юм бол өөрийн эрх байхгүй болчих юм бол эвгүй муухай үр дагавар гарч болно гэж те. Өсөөд нөгөө хортой хөнөөлтөө гэдэг чинь тэр шүү дээ те. Нөгөө муу сэтгэлийнхаа эрхэнд автаад юу ч хийж болох. And then also our thinking is not very clear. Our thinking, our feelings become very murky. Our thinking becomes, we're not rational.
especially when we get angry, also under the control of attachment, but that's more sneaky, that's a little more difficult to recognize. It's tricky. But with anger, yeah, feelings, and then we lose the peace of mind, we lose the self-control, and we lose any sense of discrimination, wise discrimination, being able to choose what's the wise thing to do. It's just all blurbling out either the mouth or, in the body or just in our mind. We're just kind of like, we go crazy, actually quite crazy under the influence of anger. If you look at somebody who, like what I was witnessing the other day, and then when we watch somebody who's really angry, it's true, it's so ugly, so sad. But there's no control. It's too long. It's like too late. They kind of have to go through it until they're exhausted. Or something happens, somebody gets injured. Or one walks out. Or two walk out, depending on the situation. Yeah. Тэгээд бидний бодол одоо санаа сэтгэл маань нөгөө эрүүл сарвал ухаан байхгүй болчихдог те, юмыг эрүүлээр харах те, зөв бурууг ялгаж салгах те, тийм чадвараа алдчихдаг те. Ууранд автцсан хүн бол тэгэл юу илээ би энийг болох үлээ болохгүй үлээ, зөв билүү буруу үлээ, тийм бодох, тийм одоо эрүүл сарвал ухаан байхгүй шүү дээ те. Тэгэхээр тэр дотор байгаа өрүүлж байгаа тэр үнсэж байгаа тэр юм маань өөрөө одоо хэрвээ дүрсээр үзүүлж болдог бол тун муухай юм байна л тэ. Тэрийг бол нөгөө ууртай хүний царайн дээрээс харж олно шүү дээ гэж тэ. Тэр одоо миний саяхан дайралцсан хоёр хүний царайг харахад бол тэр ууртай хүний царай гэдэг ямар ч сайхан юм байдгүй шүү дээ гэж тэ. Тун муухай тэ. Тэгээд тэр бол бүр ингээд дүрлцээ дассан үе дээрээ байсан. Тэгэхээр хамгийн амар нь дүрлцээ дассан тийм одоо сванс тийм хэмжээндээ хүрчихлээр тэр тэгэл асаал дуусахаас өөр аргагүй болцсон байна л тэ. Гинт сайхан унтрна гэж байхгүй нь штэ. Яг л хамаг эрүүл ухаанаа алдчихсан байгаа. Бодож санах юмгүй болцсон байгаа учраас тэгэл одоо яа тийм тэр ирч хүч нь өөрөө аяндаа ингээл нэг гал унтардаг шиг ингээл намжаал тэ, эсвэл одоо намжихтаа бүр юугүй намждаг үе байгаа ч нэг нь үхээд намждаг ч үе байна те. Эсвэл хоёулаа нэг юм тэгээ салгаад явдггүй одоо яадаг гэсэн ч те. Тэгэл тэр ирч хүчин намжихаас нааш бол өөр аргагүй болцсон. Тийм одоо үе байсан гэж те. Уур гэдэг тийм л муухай үнэлтэй юм байна. And then maybe, I'm sure you've had this experience, we might be quite calm, quite okay, and then we go to work or in the family, something happens and one member of the family or a friend or wherever we are with people, then one person starts to get angry, maybe starts to shout, either at you or another person, and then do you notice what happens to you? Sometimes it's a trigger. And then you find yourself, how can you speak like that? You start to also get angry. So if it's ourselves, if we're the angry one and we go into a situation, be very careful because it can be push a button for others to also become angry because we're angry. Yeah. So if somebody comes in the morning and doesn't say good morning to you or doesn't, greet you nicely or, you watch your mind. Well, what's wrong with that? It's very easy for us to start to get the negative mind. And then, some communication doesn't go well or communication doesn't happen, then it can be triggers for us. And it's not that person made us angry or we made them angry. It's that it's in our mind. And these are the outer conditions that trigger or push our buttons. Can you relate to that? No, I hope I'm making clear. Одоо тэр триггер гэдэг нэг үгийг айгүй хэрэгэлдэг болоод байгаа шүү дээ. Юу гэж орчуулдаг вэ? Мэдхүү та нар? Өдөөдөг нэг өдөөх те тэр нь юу гэхээр нөгөө бидний сэтгэл бид нар за би одоо ер нь гайгүй тайван байгаа штэ нэг хурдлахгүй байгаа штэ гэл явж ах юм байна л та те гайгүй те гэтэл бидний эргэн тойронд те нэг хүн ууртай байгаад илдв янз бүрийн таг үг яриа хэлээ те жишээлх юм бол ер нь гэр бүлээрээ ингээд уулзч муулцхлаар зэрэг нэг нь ингээд ууртай те болохгүй бүтггүй нэтэрээ яриад ууртай байх юм бол тэр нөгөө бидний дотор байгаа уурыг өдөөгд өдөөгч нь олцдог. Тэгээд
дагаад уралцдаг те. Тэгэхээр одоо би айгу тайван байгаа, би ер нь гайгүй байгаа гэж хэлэхэд айгу хэцүү байна шүү дээ те. Өдөөгч нь л таарах юм бол жишээлбэл өглөө ажилдаа ирээл хин нэгэн хүн мэдлэхгүй байхад л те нөгөө гайгүй явчихсан хүн чинь тэгэл өстө яац мэдлэхгүй байхдаа яадгийг гялс нөгөө дотор байдаг юм маань өдөөгөл эхлэх нь шүү дээ те. Тэгэхээр then you are saying that maybe we are peaceful or quiet for some time. We were doing okay. if any trigger comes, it means the anger is somebody inside. is looking at us or doesn't do what we want them to do or thought that they should do for us at that time. Then you see how it can very easily come. Тэгэхээр одоо ер нь их өөрийгөө айгу мундаг би гайгүй тайван байгаа гэж байтал нэг юм өдөөх юм л хангалттай байх нь шүү дээ те. Над руу нэг зүгээр таагүй харцсан байх юм уу, нэг тавгүй үг хэлдэг ч юм уу те, онцгүй үг хэлэх ч юм уу, эсвэл мэдлэхгүй байх ч юм уу, тэр төдийл хангалттай байх нь шүү дээ. Яагаад гэвэл бидний сэтгэл нөгөө уур нь байгаа учраас тэр юм аа гэж те, нөгөө авьяас нь байж байгаа учраас өдөөгч нь гарч ирэнгүүт сэргээл ирэх нь байна те. Does that make sense for you? Can you relate to that? Тэ. Өөрийгөө би бас айгу те. Тэр ерөөсөө нөхцөлөл хэрэгтэй олчод байгаа юм те. Аха. Чи хүнийг өөрчлөх гэдэг нь хэрэгтэй лээ. Өөрийгөө өөрчилж чи найзлаа. She wants to share what grandfather told her, that her grandfather was a herder, and she said, if you want to change others, you will always have argument. If you will change yourself, you will have friends. Beautiful. Isn't that beautiful? Ямар гоё те. Тийм те. Залуудаа сайхан үгнүүдийг нэг үнэлж мэдтгүү те. Яг үнэ. So it comes lately to her. When we are young, we didn't appreciate much. What's Grandpa going on about? She really appreciates it. Yeah, that's really lovely. Really, you can carry that in your mind. Very, very helpful. Yeah. Valerie, you wanted to say something? I just want to say that I think a lot of it, everyone is trying to do communication, the ability to be able to communicate some feelings and some disappointments. Just that being able to do that can make a difference. Or having an arbitration of sorts. In situations where I have to be between people and listen to their complaints, some of their words, and being able to speak matter. So, what I have a lot to do with, working against that is to help others to come to some understanding why these feelings are here. I just wanted to add that. And also being heard, isn't it? It's very important. Some people shout because nobody listens to them, and it sounds like they're angry, but Their frustrations, that ability to do that is another important part. That's all the time. Too much better than something else, but on an everyday sense. It's important to try and do that. Yes, to listen to others, give them the opportunity, and sometimes just being able to share your frustrations, your difficulties, what's building up inside. You can talk to somebody, maybe somebody who genuinely listens to you. It can help to diffuse. It can help you to see actually what's going on, and you can deal with your own mind better, your own emotions. Is that what you're saying? What you're meaning? Yeah. Mediate. Because everybody has a story, don't they?
we can't just listen to one side of the story. We have to hear both sides to then appreciate, where is the breakdown in communication, what's happening, be able to facilitate open communication, respect, many things. Yeah, that's true. Thank you. Өөр гэдэг юм их олон юмнаас үүдэж ингэж хоримтлагддаг болтой юм байна те. Тэрийг хэлж ах шүү. Яг гэвэл гомдох, дургуулах, цөхрөх, гонсоох гэл их олон юмнаас хоримтлагдаад л идэг те. Тэгээ тэрийг нөгөө нэг гаргаж одоо хураагдаж хоримтлагдсан юм чинь бол хэвгүй л болчих юм байна л да тий. Тэрийг гаргаж байх их чухал юм аа л гэж тий. Энэ хүн ажил хийж байхдаа нөгөө нэг муудалцсан, эвдрэлцсэн юм уу, нийлэхгүй ойлголцохгүй байгаа хүмүүсийн хооронд зуурчилдаг тийм ажил хийдэг байсан юм шиг байна тий. Тэгэхээр хин нэгээ сонсно гэдэг болвол тэр уур гэдэг айхтар Сванус ингээд аривтаад дэлбрээд гарахыг сэргийлдэг зүйл юм аа гэж хэлж ах шиг байна тий. Тэгэхээр хоримтлагтаад байгаа юм а гаргаж явах хэвээр гэж тэ. Гэхдээ гаргахтаа одоо итгэж найдсан хүндээ ярих бах тэ. Тэгэх юм бол бас тэр нэгэрч хүч нь багасах, намжих тийм арга байна гэж ах шиг. So then I would like to finish now because it's almost, well, it is time. I just thought it was almost, but it is time. But just with essentially a question and Rinpoche's answer from Lama Zopa Rinpoche, just finishing on that for tonight. So Rinpoche asks a question, then he answers it in steps. So I just wanted to share that. Хичээл төгсгөлд Rinpoche-ийн нэг асуулт тавиад тэгээд тэрэндээ хариулсан сургаалыг хэлээд дамжуулаад тэгээд өндөрлөё гэх. So it's Rinpoche's kind of skillful way actually that it's a question that is very good for us all to ask ourselves. And then to hear the steps that Rinpoche poses as solutions or as the reason why. Yeah? So the question is, how does the everyday unwanted suffering come from our mind? So it's very good for us to ask ourselves, how does the everyday unwanted suffering come from our mind? The way we live is coming from there, it's coming from here, it's coming, everywhere else. Is it coming from my mind? За Rinpoche-ийн одоо бүгдэд тавьсан асуулт нь тэр юм байна тийм ээ. Бидний өдөр тутам бид нар тохиолдож байдаг тийм ээ. Бидний өөрийн хүсээгүй элдв бэрхшээл, зовлон тэр сэтгэлээс хэрхэн үүддэг вэ гэж тийм ээ. Тийм. Яаж одоо сэтгэлээс гардаг вэ гэж тийм гэтэл okay. And then Rinpoche answers it firstly by saying, it arises because our mind is not under our control. The suffering comes because our mind is not under our control. За нэгдүгээр сэтгэлээс үүддэг шүү гэдгээр Rinpoche хэлээд байгаа юм. Тэ яг л сэтгэлээс өөрөөс үүдээд байдаг эмийг бид нар болохоор гадна талаас шалтгааныг хайгаад байгаа шүү дээ. Энээс болоо тэрнээс болоо гэх тэ. Rinpoche сэтгэлээс үүддэг шүү гэд нэгдүгээрт яагаад сэтгэлээс үүдээд байдаг вэ гэхэлэр бид нар өөрийнхөө сэтгэлийг эрхэндээ авч чадаагүй учраас тэ. Сэтгэлийнхаа сэтгэлдээ бид нар ямар ч хяналт байхгүй байгаа шүү дээ тэ. Сэтгэлээ хянаж чаддгүй учраас зовлон бэрхшээлүүд байна гэсэн үг. So instead, we are under the control of our mind. Бид нар өөрөө сэтгэлээ эрхэндээ авцсан биш, сэтгэлийнхаа эрхэнд байгаа учраас. And our mind is under the control of disturbing emotions. Гэтэл тэр сэтгэл нь өөрөө Нисванисийнхаа эрхэнд байгаа шүү дээ гэж тэ муу сэтгэлийнхаа эрхэнд. Does that make sense? Тэ ойлгож байна тэ. Rinpoche goes on to say, this is the mistake we make. We allow our mind to be controlled by the inner enemy. So the inner enemy is our disturbing emotions. We allow our mind to follow it, to be under the control, under the power of. Тэгэхээр сэтгэл маань дайсныхаа эрхэнд байх нь шүү дээ гэж тий. Дайсан гэдэг нь бидний Нисванис байх нь тий. Тэгэхээр дайсныхаа эрхэнд орцсон сэтгэл байгаа юм чинь зовхон байна гэсэн. We offer the victory to the disturbing thoughts. We always give way to the disturbing thoughts. We let them have the last say.
За тэгээ Нисванис одоо бид нар ялалтыг өгч гсэн шүү те гэж те. Нисванис маань муу сэтгэл маань дандаа л одоо хамгийн сүлд ялагч нь байдгаа ялагчаар тодордог шүү те гэж хэлж те. Тэгэхээр зовхгүй яах те гэж. And these disturbing thoughts are ignorance, dissatisfaction, anger, you can say attachment and selfishness. Тэр одоо дайсан буюу нөгөө Нисванис нь болохоор уур байна тий мунхаг байна тэгээ үргэлж нэг сэтгэл ханамжгүй байдаг ханж өгдөггүй ханам мэдлгүй сэтгэл байна тий шунал байна. And Rinpoche says that's the whole problem. That's our everyday life. So during the week when we start to have problems, when we are suffering, in whatever way it might be, think about what Rinpoche said. I hope you can remember. People maybe didn't write it down, but I hope you've got good memories. Otherwise, how can we work with it if we don't remember? This Rinpoche's very precious advice. За бидний одоо сэтгэлийн байгаа байдал маань энэ шүү те гэж те эдгээр л зүйлш байна шүү те гэж те. Тэгэхээр эх 7 хоногийн даваа гарагийн хичээл хүртэл 1 7 хоногийн хугацаанд өдөр тутмынхаа амьдрал дээр ажиглаад үзээрэй. Биднэрт та үл хүссэн таагүй элдв одоо томчиг бэрхшээл тохиолдох юм бол юунаас болов гэд бодоод үзэхээр те бидний сэтгэл өөрөө юу илээ те тэр юм л учраас энэ бүхэн болоод байна шүү дээ гэдгийг өөртөө хэлж байх, сануулж байгаарэ гэж тий. So suffering arises because our mind is not under our control. Яагаад зовж байна вэ гэхлээр бид нар өөрөө сэтгэлээ эрхэндээ авч чадаагүй учраас гэсэн тийм үү? Сэтгэл миний эрхэнд биш байна. We're under the control of mind, of our mind. Бид нар сэтгэлийнхаа эрхэнд байна. And it's not a very good master to be under control of because it's under the control of disturbing emotions. За гэтэл нөгөө сэтгэл маань өөрөө Нисванисийнхаа эрхэнд шүү дээ гэж тий. So I encourage you to think about that and to check when suffering comes, not to think that it's coming from outside of ourselves, but think about what Rinpoche said, what Rinpoche taught us. Тэгэхээр зовлон ирэхээр бид нар хамгийн түрүүнд хэнийг буруутгах чинь, юуг буруутгах чинь гэдгийг хараарай гэж те. Гадна тал руугаа хараад тэндээс энэс юмнаас боллоо гэдэг нь үү те. Тэгвэл сэтгэлээс үүдж байгаа бол бидний сэтгэл ямар байгаа юм бэ те. Тэгээд зовж байгаагаа гайхах юм байна уу гэдгийг хараад ажиглаарай. So then next week we're going to look specifically at anger. Because anger is the most destructive negative emotion. We're going to look at the disadvantages and we're going to start to look at the antidotes. Also the Buddhist way of dealing with negative emotions. The unhealthy ways, there are 2 unhealthy ways, suppressing and then acting out, and then looking at the Buddhist way, which is the middle way approach. За дараагийн хичээл дээр яг энэ уур хорсол гэдэг Нисванисын тухай илүү бүр одоо онцлж ярина гэж яадаг л энэ хамгийн хөнөөлтөй хортой Нисванис учраас энийг одоо онцгойлон дурдах юм ярих юм тэгээд ерөндгүүд нь юу байна вэ хэрхэн дарах вэ гэх тэ тэгэхээр уур одоо биднэрт аваа гаргадаг зөв арга гэж байна, буруу арга гэж байна. Тэг буруу нь юу вэ гэхлээр нөгөө дараад авах гэсэн те. Эсвэл зүгээр л ураа дагаад гаргаад ил гаргаад байдаг те. Тэгэхээр энэ хоёрыг бас ярэ. Тэгээд зөв тэгвэл одоо гаргах нь юу юм бэ гэдэг те. Бурхны шишний номоор юуг зөв гэх юм бэ? Уурын гэмүүд юу юм бэ гэдэг энэ бүхнийг дараагийн хичээлээр ярья. Okay, so let's finish with a dedication now. So bringing to mind the particular motivation you set at the beginning, knowing that that's influenced your mind and hopefully enabled us to implant many positive imprints in our mind through our listening, through our thinking, reflecting.
За ингээд бид нар хичээлийн өмнө сэтгэлээ засаад боны сэтэл төрүүлсэн учраас өнөөдрийн энэ номыг сонсоод тунгааж бодоод эргцүүлж санаад ухаарж ойлгох гэж хичээгээд хичээл шамдал гаргасан энэ бүхнээр боны үр хөрөнгийг олонтаа ураасан байж таарна. And we can dedicate all of those merits now to the fulfillment of our reasons for being here, in particular the motivation that we set. Тэгээд тэр буйны хураасан сайн буйны үрд бидний энд ирсэн, зорж ирсэн, санаж сэдсэн хэрэг бүхэн бүтэх болтугай гэж зориул. And we can dedicate especially that we will have the interest to understand the emotions, the negative emotions, and gradually to learn their antidotes and to recognize that it requires practice, it requires effort. That is what we need to do if we want to be free from suffering, if we want to stop harming others. За ингээд бид нар энэ сайн буян бүхний шимээр өөрийн сэтгэлд байгаа сөрөг муу хортой болгоныг харж таниж мэдэх болтугай. Түүнийг дарах ерөндөг нь юу вэ гэдэг цайтар суралцах болтугай гэж. Яагад гэвэл бид жаргалтай байхыг л хүсэж байгаа. Зовлон бүхнээс хагацхыг хүсэж байгаа. Бусдад хорлолгүй байхыг хүсэж байгаа. Тэгвэл өөрийн сэтгэл дотор байгаа хор хөнөөлийг хортой сэтгэл болгоныг дарахаас өөр арга байхгүй маа гэж. Тийм учраас тэр бүхэн энэ одоо бидний хүссэнчлэн бүтэх болтугай гэж зориул. You can also dedicate to an understanding that our emotional health is our own responsibility. Тэрчлэн өөрийн сэтгэл оюун эрүүл саруул байна гэдэг бол биднээс өөрөөс шалтгааллах, бидний өөрийн хүлээх ёстой үүрэг хариуцлага юм байна гэдгийг ухаарах болтугай. And finally, we can dedicate to the peace and harmony of all beings in the world, especially that all of the extreme suffering, all of the different kinds of sufferings can be immediately dispelled, and that true paths to peace and happiness will be discovered and followed. Энэ дэлхийн ертөнцийн амьтан болгон эвтэй найртай амар амгалан оршихолтгой ялангуяа айхтар хэцүүхэнд элдв зовлон бэрхшээлээр зовж бэрхшээж байгаа бүхэн тэр нь зовлон амьрлах холтгой. Тэгээд амьтан бүхэн жинхэнэ үрдийн амар амгалан төрөх зам мөрөөс хизээдүүл хагацх холтгой. So thank you very much, Mashik Baikla. And then our regular program unfolds this week, and then we'll be here again next Monday night. So I hope you will take time to become aware of your emotions, your mind, how much it changes each day, and remembering Rinpoche's advice. За хичээлүүд хуваарийн дагуу орох болно. Ер нь бол 6 сард хичээлүүд үргэлжилнэ гэж байгаа тэгээд бидний сэтгэл хэрхэн үргэлж өөрчлөгдөж хувирч байгааг янз бүрийн одоо элдв насванаас сэтгэлийн хөдөлгөөн хэрхэн бидний сэтгэлд янз бүрээр автаж байдгийг ажиглаарай. Хамгийн гол нь Римпучийн айл дурыг санаж байгаарай, дурдж санаарай. Okay. So Baikla.